Voilà, merci beaucoup. Assalamu alaikum, de Jama TV. Assalamu alaikum, téléspectateurs ben et Kalamandaro en tout cas non tous les jeudis. Haray den ka émission men Ndaru Yida 22h 23h andeno. Ya fodong en futke 22h 23h 22h 23 minutes. Haray ko tarduma machine we ko ga seda invité be banda horo mo wandi souvent. Haray den mari invité be tous les jeudis ka émission men Ndaru Yida en salmini jama en fop e weltan ke jama en fop en andini jama hande ka den artika plateau men Jama TV télévision man daroma adna la fono habbi émission on adna la fokay no habbi ko hondum doade wadde min no don andi mi yet non depuis au début le décembre don ngada ngay passé don andi piji din fop ko piji kono piji din fokay no wodi donc hando artika plateau men Jama TV kay émission men dari dan ko ne salminira e men e babira e men e bapira e men e chodra e men e kotira e men me fop e kala mala to kadi ko sakte hore mum yo Allah lan don jonnitumo e hore jammo jere kala andi ko fala yo Allah okordum mi salmini on musidɓe mi salmitike on kadi mi yeyi mo kala ka mum mi jooɗe kadi mi wi assalamu aleykum kono ɗum hannde woni thème émission men on ɗo gandi émission men on inde makko nden ko inte émission Ndaru Yida avant tout d'abord l'anniversaire l'émission Ndaru Yida on feƴƴi samedi mi salmini kala yahunoɗo kadi par ce que lundi mi arno mi remercie jamma on kono miɗo an nafo hara heɗi ndaari walla nafo jentino mi andi noon kadi kala fa ndar e télévision Jama TV kadi ka application anata ka Play Store télécharge application on wawa installe ka téléphone ma joɗɗa ndara programme Jama TV on no farira o kadi e no yiruɗa o par ce que ɗo gandi télévision on ko fimon onon jeunesse on ko fimo ɓen ko fi fop donc ara mi salmini Jama mi weltani keɓe hande kadi ko heɓɗen ka plateau men Jama TV ɗo gandi alliance de la sous-région le programme PJ Heoudi, surtout pour le 31 décembre l'an 2022 et le 1er janvier l'an 2023. Donc, Alliance de la sous-région, équipe mon foot qui est de plateau gi, holita jama on ko be andi parce que hara jama on andi mais ko mamen andi tinabe woni wadde samedi le 3 décembre samedi pardon le 31 décembre l'an 2022 et le dimanche voilà, le 1er janvier l'an 2023, Stadion Iba Mar Diop de Dakar, qu'on nous entend, mais annonce juste pardon, excusez-moi, merci mon cari, harako bagada wonson, Bixul, wonde Haribo, woni iw de Paris, Aratawa en do Sénégal, fijane lagine non komboni reton, ko Sissa Bineti Diallo, et donc ande fait nos réseaux sociaux, ka TikTok, qu'on number one avec belle chanson mo yaltini kane bali kon mais avant tout yomi artaw et invité men ben on va ainsi va taw raga bambang serio bambang pour jama nganda hande kay den ka plateau men Jama TV régime haran sitay raga bambang no don pré adana mi raga bambang équipe on fo parce que hande kay mi do voilà do way so yim do sofi sena acha ka régime may certain numéro téléphone arten invité men ben dido ha tato parce que ɗo gandi Jama TV ñe bagada won so équipe mo fop hara en salmini be kabe won ton kadi ɗo gendi si Allah lan no jabi le 21 décembre hara hibe ɗo e Sénégal ne ñande bo ko 100% kadi accueilligol communauté guinéen fo ya accueilla aéroport AIBD walla ina jas tout le monde ara nottande ñande à partir de en ara lerne parce que ça c'est l'organisation comme hande ko sonnaɓe wonɗo en yewta firim ɗon mais sur et certain le 21 inchallah jaɓi haraɓe hewti Sénégal et Dakar acca assalamu aleykum Mariama e Aissa jaram waaleykum salam baɗɗo micro moƴƴa wowla moƴƴa ɗo bungol ala micro on ɗo ko yonti wol normal sabaɗa e jang jantoon no marsude golle e galle ano ɗawaylan identifiade ko Aissa hombo ko Aissatou Ba Rue 39 Angle 20 Médina Aissatou Ba Rue 39 Angle 20 Mariama ça va bien day jang jantu no marsude Seeɗa. est ce que ɗa wawi andinde jama on ka woni Mariama hombo woni Maram Ba lahoɗi Gueule Tapée Mariam Ba Gueule Tapée on to e laggine Mariam Ba Pita on to e Pita Diaga acca ɓe jaga ɓe fof no salmina Aissa on to e laggine min ko Pita on to e Pita wansan timbi tulni acca voilà min bela joni min kay on Pita voilà ko Pita tu wonɗo hande si vous voulez voilà ko haji mono ok haray tigi tigi on hande kon ɗum addi mi yi on sonnaɓe ɓe meeɗa arde surtout ma waɗi promotion ji mais mi yi e ngal e adhération kadi alliance de la sous-région sonnaɓe hesiɗuɓe ɗe ko hon ɗum addi on adhéro e alliance de la sous-région ha tawata on aray tawe ɗon e concert ji ɗin et tout ça
Oui. Mbiɗa yuroma ɓe inde mum e yettore mum. Mbiɗen ari fi concert amen on le 31 décembre et le 1er. Tawi meɗen habbi sukaɓe meɗen habbi juɓɓen. Meɗen toroɓe fof maɓɓe ɓe ar men wallidira. D'accord. Ko ɗum men faala. C'est-à-dire adhéragol, pourquoi adhéri donc alliance de la sous-région? Pourquoi? Pourquoi? Hondo yiw ɗon ha adhéri donc alliance. Comme ko teddungal me yi ton. Ino feewi kadi. Ay min ha hande hade mi natale ɗum kono mi yaari noon mi daari mi tawi pellet ko teddungal woni ton e respect e fijugol. D'accord. Ko ɗum waɗi ha mi naati. Ha nati. Acca teddungal e feere e fijindaro woni ha Aïssa adhéri alliance de la sous-région. Teddungal le mon kala faade acca affisanami numéro téléphone 78 116 82 38 parce que yetto soɓɓe ko debbo labaɗo ɓe añi yirgol acca en arte ka Mariama Ba Timbi Diaga. Mariama mi sikki a neeɓi wargol mouvement guinéen mais hari ha hande a waɗali adhéré alliance de la sous-région. Pourquoi e ngal suɓiɗa alliance de la sous-région? Ko par ce que min tawi toon moko baɓe machallah ɓe juppini hoore maɓɓe ɓe noddi men ɓenni ko be tawa ɗum ɗo. D'accord. Par ce que kon fayɓe ko ɗum sabu ɗum no minen kadi min accite fof min gari min bokki e maɓɓe haray mi weltori haray mi noddude fof woni pullo woni sénégalais woni maninka woni soso haray mi noddude fof. D'accord. ala pay kon ala mawɗo. Ok Aïssa mi artema andari joni raga bambang andi ko bixul e aribo e billo woni iwde Paris ara ko honno yiwɗa e maɓɓe fewnɗo e population on kono yiwɗa e ɗum? Kono mi yiye mum sina meɗen faala yoɓe hewte hoore jam moƴƴere ɓe tawa men hoore jam moƴƴere kala no ganduɗo no faala ko bambe yoɓe ar men bamba ɓe men naata ɓe naata. Non c'est-à-dire raga bambang ɓe wi sério bambang ɗum noon kay men bambuɓe kala arowo stade inchallah kay men bambuɓe men naata. mais attends Aïssa na ya woɗ ɗo ko andanɗa hoorema a wata wadde a wata accueil de 8000 personnes wiya on wawi bambude ɓen fo ça peut pas être. Pourquoi engagé ɗon bambugol ɓe? Puis meɗen faalaɓe bambude ɓe artu ɓe tawa men inchallah ko menen ɓe tawata ko dambugal meɗen habbiɓe men bambaɓe men naata. Wuri programme aɗo raga bollal andi a feƴƴi bamban artaka raga bollal. D'accord. Donc le 31 décembre et le 1er janvier on décidi c'est-à-dire stade on heƴataki ɗum ɗon de inchallah yoɓe ndawda men hino men ko menen juɓɓenni woɓɓe no garali kono inchallah si ɓe ari ɓe weltoto kono sonna ɓen kam sonnaɓe ɓe nafo wari dije. Mariam qu'on nous prépare donc en tant que chargé de l'organisation parce que hoore chargé de l'organisation ko Aliou Bari donc Aliou Bari mat ɗon coordonnon fewno ɗo e côté kon ɗum programme ɗon fewno ɗo nde ñande ko jama on tawata en tout cas no foti no yooɗi. Haray ko min innata haray himen habbi fof min ɓaawo prési kala ko ɓe yamiri men haray himen wadde haray himen habbi fof. D'accord. Acca himɓe ɓawa prési kala kaɓe yamiri haray prési. Merci beaucoup président Thiamala Bari Bantingel président l'alliance de la sous-région et président chargé de commission l'organisation kadi de haut conseil à l'étranger. Merci beaucoup haray on weltanama moƴƴa welten ɗon Safiatou Malal Bari Bantingel weltande kay ɗon andi kay raggi noon ka nder studio ga ko après goɗɗo maɓɓe yahay goɗɗo kadi ara par ce que ɗon andi plateau jetta 3 personnes mais en arta e mum sallallahu no jaɓi donc kadi ko émission mo wonanɗa hoorema en tout cas chaque fois haray ɗon wawi mo darde ka page Facebook ɗon wawi mo darde ka YouTube ɗon wawi mo darde ka TikTok Instagram donc ɗon daari ka télécharge de application kadi Jama TV ko haray mi salminomi ɗo weltani moƴƴa hande ko spécial arden pour feƴƴingol apat ndu lewru ɗo fof ɗon andi émission hotiren Fouta on ko émission ambiance 100%. Mais donc andi ndaru yiɗa on ko émission débat mais un mois ɗo comme ɗen charge de trop en waɗay émission musicale wawen ɗumannade donc wawen famode ɗeno piji ɗi yarta noon hara en salmini jamma fof wona o ma o 78 116 82 38 ɗo mi samita grand alpha Kolobane ko miɗo weltanima ko feewi e kala yawnoɗo kadi ko anniversaire DJ Bella Joli on va écouter encore suive raga bollal par ce que ɗon andi hande min noon no weeli en waray kadi e si aren noon ka deuxième partie arten kadi e Binetti Mali si arten ɗon andi publicité no woodi ko watte ɗum ɗon andi le 24 décembre kadi nouvelle génération no mari concert molnaɗo en arta yon ɗon kadi joni par ce que ɗon andi ko Amadou Asra no yaare no yasira raga bollal aka ƴette goɗɗo kadi taw assalamu aleykum. Allô? Allô?
merci beaucoup monsieur Kidumo do hebulaki man karaga bollal dimbirawa bimbing acca ƴetta goɗɗo kalli assalamu aleykum allo allo Didi nam no marsude ɗa e jang ala to no welde ɗa noddammi on to ɗamake honno ila noddama ɗo depuis Medina ko ari 11 angle 16 merci beaucoup Medina ri 11 angle 16 kono way to ça va yedde Allah ɓuran euro ɗon Mariama Ba inamo ko bari ba ok Mariama merci inamo ko bari Mariama Ba e haysato ɗo inna euroɓe ɗo moƴƴa d'accord inome ko bari d'accord bari ok ara Mariama nani wo bari no hiwroma ok merci Bari ko an heeɓi premier auditeur taw euro ɗon kadi petit bari ko petit ma mene wondi ɗo quoi petit bari noon lan salminama moƴƴa ok ko goto ande petit bari noon waɗanimi goɗɗum mi sutta wolde akasa voilà ɗon ko nendi non garan ko min fof ɗon ko nendi minen fof ɗon no iɗa andi duwaji ɗi no jaabi ayno ko goto garan merci beaucoup mi weltanike o nani e sino kuula ara o yeggitali le 31 décembre ɗon andi ko fimon no 30 décembre waɗay ko faya mi faala hange petit bari prépare par ce que faut que ara nde ñande ko noon abiyimmi quoi vraiment ok inchallah par ce que voilà neñande 30 décembre ko faya ha weta aha duwaji ɗin jaabo raga bollal anayi ka ko bambumo ka ayi ka bambidira ha weta mo kala no nammo bambalani oɗo fijati wonde voilà ala hiwro ɗon aysatu e Mariama moƴƴo ba min bambete men naade ok d'accord min bambay mo merci beaucoup acca merci beaucoup 78 116 82 38 haray mo kala dey mo kala yo bambu giɗo mum haray harali wa bollal yara mo kala bamba giɗo mum o laɓora noon mo tedda harana kenno coppi e 15 o ko wanno ko acca mi ƴetta goɗɗo ka ligne par ce que ɓe fuɗɗi garde mi yeɗi ko yetto soɓɓe voilà salamu aleykum allo wa aleykum salam wa rahmatullahi jara plateau hiɗon e jan ala to alhamdulillah ɗon noddami on ɗon make honno ko Abdoulaye jooɗiɗo pompier monsieur Abdoulaye pompier télé no laaɓi pompier ka monsieur Abdoulaye no laaɓi poste pompier merci beaucoup monsieur Abdoulaye yara mbiɗen heeɗi on ka jemma ɗo langaɗen ɗo sonnaɓe ɗiɗo ɓeɗo ɗo kala jomba ka noon goy kadi nam monsieur Abdoulaye nam wimi langaɗe ɗo sonnaɓe ɗiɗo nari kan ɗo ko alliance de la sous-région ɓe tawa kono ɓe ala mawdi ɓe ɗiɗo kala combo e maɓɓe ɓurɗo falede danejo merci beaucoup ok danejo on heeɓi goho yo merci danejo ko on ɗum siwani ɗon danejo Ablaye nam pourquoi suɓi ɗon danejo siyonno mi suuɓi danejo non min tijani fof ko dane ko tan mi welde d' accord ko jogui ɗon ko dane ɓurata welde d' accord y a pas de problème ok o suuɓi danejo y a pas de problème joni nam ko honno wonɗo yiidirde no yiide e danejo ɗo kadi ko mikkite danejo ko honno mi wawata yiidirde makko joni mi landike on ko honno mi wawata yiidirde makko joni ko onon faala ɓay ko min nokkude ko min okkitirta joni on jannala numéro makko non mi joni taw numéro makko ko numéro am o ƴetto jannata numéro mum ok monsieur Abdoulaye kono gaddanɗoma kikira ɗo mbeɗa heeɗi o sino affaire on gonga ɓeya sow maɓɓe on mbaɗe haɓɓorimo doole merci beaucoup haɓɓorimo doole minen ɗon ɓawɓe ni ko kamɓe bamboɗo mi miwɗi non hey kan mais an gayni na bambo na faalaɗo bambo to wiɗa aɗa faala dey kono oɗaga o danejo ngol no wawi bambude ara ɓeɗo fof ko dane ɓe yaali ɓe tum ok merci beaucoup monsieur Abdoulaye ok merci mi yettude monsieur Abdoulaye depuis pompier Mariama heeɓi goho 78 116 82 38 lammari jiɓɓe ɗiɗo kittiteɓe cadeau gratuit goron ko miidata kalis on ko miidata teñon ko miidata fof voilà alliance la sous région minen ha jamin ala e ɗum ala ko hay fuu si manque hay fuu si ala mais fuy manqua rewɓe labbaɓe no woodi feeroɓe famɓe en ƴetten kadi goɗɗo ka ligne assalamu aleykum allo téléphone oɗo no e téléphone an on écoute to moƴƴa acca
78 116 82 32 acca ƴetten kadi goɗɗo galleji tawi ka garti hakkanalan allo d'accord mataɗa numéro ɗo nani wuuri naɓamo ko dow to wi abbomi moƴƴinta line to an koy taw merci beaucoup aray Mariam a joom mbaka ka joom mbaka merci beaucoup a heeɓi modi yewdude on ɗon yewdu o yiɗo falama oye ka yewtu o yiɗo falama ko onno yiɗa e ma joni acca hakkimi yetta goɗɗo galiñi assalamu aleykum allo amramiya ma bene mariama en heeɓi taw goto ɓiɗo no falama jombude est ce que on ɗo sirini ara ɗa faala ay miɗo faala so sirini saɗela ok Aïssa le 31 décembre et le 1er janvier parce que déjà le 31 décembre et d'accord ƴette goɗɗo taw ka ligne are allo Rije nam o banque alhamdulillah ko Erdogan woni noddude Medina Erdogan kay mi andi ɗon par ce que a ɓeydi fois wasi tawi hande nami on da nodde kala yoɓɓe falɗa ko sonnajo ɗon ɓe faala mo boɗi dane o min kay kono si andi conkuɗa mo boɗi dane on ko baɗɗo dane o min mi faala ko ɗum fadeɗa on ɗon no on ɗon himo welanmi few mi haru mo mi yiɗi mi yiɗidiri déjà ko sabu honɗum welira ma wonnayi ɗo ko ɗum ɗon wimo ɗo mi yiɗidiri min miɗo mari rewɓe sa ƴettayɓe a wonnayla ko wattaɓe no ɗo so moosi tun haray mi ɗanike ga kam jooɗi ɗo vraiment moose makko ɗe warilan jije an o yiɗama par ce que so moosi a ɗanike martata ka mum no oɗo so moosi vraiment haray o gañike quoi Erdogan ɗo sultan gonno way ɗo ɗay jang miɗo jam nani no welde ko ɗum fewndi ko on nous prépare du 31 décembre le 1er janvier parce que voilà no ɗo meɗen faala humbitade programme ji ɗi ɓurini min gandano min daɗitora donc le 31 décembre ko concert Bineti Mali wondude e kanko Bagada Wonson Big Soul Aribo donc Big Soul ɗon o tawete hara ko gonga tigui Big Soul aray 224 wallahi Azim o aray le 21 haray mo Dakar ɗo si Allah jaaɓi no on ɗon foto dugolle makko no jarani min ko woni o donc ticket ji kay no woodi prévente no woodi 4000 francs jour ji ko 5000 francs CFA ok ko Iba Mar Diop way kay sad ɗo menen no seppo gonga ɓe woni à quelques métres non enen ko enen hawti ɗon wawa joni en haldi joni haɗa ɗon joni aɗon so aɗon hokkitirno ɓe go joni accire ni d'accord non mi hakkide hande kadi no woodi kadi joni noon miɗo andi andi mi yettaki malla mari réserve si tawi noon kadi goɗɗum gari ɗeɗo faala ɗum ɗon kadi no ɗo miɗo andi ɗo no oɗo yonilam ɗo min aussi mi yiiɗi ara mi yiiɗi waɗi debbo no winna nayo yo e gorko no winna nayo yo ka non min ɗo oɗo yonilam ene a joom mbaɗɗa o ka o miɗo mari goɗɗo de haja Mariama no ga ko fiyondu no yiɗanɗa oɗo ayni sa yiɗera yiɗi no ko wiwi min ɗon ko hannayo wiya Erdogan merci beaucoup on jarama o weltanama ɓe salminama ɗon fof hiwrama ok merci beaucoup 78 116 82 38 haray voilà mo kala heeɓi ɗiɗo joni an Erdogan wi sincèrement parlé a woni deuxiéme femme yandan ko deuxiéme femme on ɗa par ce que ko an wi arɗo sa ɗo a bambay mo ɓe bambay de minaɗa fof yoɓe yaru langabbiɓe e bon ni bambay ɓe a bambay fof mi ƴetti charge mum ina an noon le premier ɗa wawi bambude 8000 personnes le 31 bamba 8000 personnes le premier bamba acca ƴeɗɗen goɗɗo kaliñi assalamu aleykum allo dara ka wonno noddenani allo ok merci joni ay haddige raga bamba ayi raga bollal on kono wiɗaka e raga bollal on par ce que nanen ko bamba joni ko bollal kono ɗum wonɗa ke explique ay raga bollal on ala ko explique ala ko explique ay raga bollal acca ƴetten goɗɗo ka ligne assalam allo soni kay soni ha mi ƴetti bala jooli wallahi Azim a jarama noon ɗon aynosalminama weltanama ɗa noddami on to ɗayne on no nan ɗo Medina ri 31 6 ri 31 ngal 6 joni ɗuyta télé on seeɗa
pour hara nana réponse an ngom min joni militi wiya famodiri merci beaucoup ida jalton mi salmini ɓewel ɓe côté gauche droite ma ndi ɗono kombo maɓɓe ɓurɗa faalede wonno min ko bambo on nan di ara haɓa joni bon la weltanoɓe ɗon o d'accord a ƴetti bambo won ka di mi laara joni kombo joni mi naɓa numéro makko on abba pisigara ma imo sohli crédit ɗuma crédit 10 000 joni attiɗo adde crédit 10 000 o wo kon ɗon mo jombude awa joni en ko tourna bon kon nous prépare le 31 décembre et le 1er janvier lawonti ɗumto sa koleta d'accord merci beaucoup aray meɗen habbi on waɗan min dédicace ji ɗi ala ɗon ɓenne ɗon mi weltina dane e ɓale fof ɗo uggire tourno ko nodduɓe sigi dane acci ɓale ɗandi tu ko oɗo soppata wulama quoi ah bon kere an kere ɓe hawrino e ma kasa d'accord joni e ndara so Allah jaɓi nani merci beaucoup 78 116 82 38 Aïssa ay ɓe ɗiɗo faala ema jombude mi anda se gayni émission ko haray ko ya suɓa joni jombo ema est ce ko honno waɗeten ko oɗo kadi o wiwo ko an o faala an yiɗo bambay on an engagé ɗo bambay on donc le 31 décembre kono woni jiwɓe akkeyeɓe hoɓɓe ɓen waɗa ɓe tout ça e tout ça ƴette goɗɗo ka leñi on andi jeudi jeɗegala jamanu habbi DJ Bella Joli ka émission ɗo e ka télévision Jama TV aka assalamu aleykum allo d'accord oɗo heɓulaki merci beaucoup e le 31 décembre kono woni accueil par ce que ɗo gandi hande o hajji Halimata Dalen woni maren jo e woni maren concert on donc ƴetten kadi monsieur Salif Sow président ensemble pour le Sénégal kanko woni paren on e monsieur Sidley le président de jeunesse moyen guiné on waɗɗen kadi paren donc ƴetten goɗɗo ka ligne allo Bella Ba nam no marsude ɗon e jang Bella Ba andi a yadde hande bari non min ko vrai bari mi yetta gral fa accu ɗum han kadi yeyi anduma hande nan super mi nanani hande ko super ni hande ko sukkar mi adde hande sukkar si ɓeydama e sukkar kono welira nane ɓuuriɗa sukkar e juuri hande ko sukkar e juuri sukkar e juuri ka andi kombo miɗo felliti mi andi mi fetalta yimɓe hande min ɗuɓɓande ko naari gonɗi kino jaltiteɗa miɗe yiɗaɓe commande mbuuru quoi minni yimɓe ɗiɗo goɗɗo fayata ɗeɗɗo mo ha e ñamminɗo nde ha nden danɗo ɗiɗo fayatande goɗɗo fayata nden ɗo non goto Mr Alpha ok merci kolobani no sonnajo o way moye jang yo jahamdita balal majjam e bonkoy koy hokɓe jam merci mi weltike moƴƴa mi maɗa mi weltanguiren maɗa voilà hino ɗo Mariame Ba hino ɗo Aïssa Ba voilà Mariame Ba bo bela ko droite no suɓu ɗon tun joni Mariame Ba kombo a ko ɗon noon a suɓay ɗon goy a wera Mariame goɓe mala ko droite an andi Mariame so gauche woni siko droite woni joni hotti oɗo ko onno droite hotto oɗo ko onno droite mbiɗo ƴenno ko ɗum hotto ko onno ene waɗa kelal fa hotto mo droite ɗon ko onno wiyete ino waɗa jalli ko Mariama ɗo e sa won ɗo Mariama jaw ɓuuri meɗɗo on to seeɗa seeɗa an on a gagnaki c'est bon galal fa gagnaki ɗoyoma ɗon a gagnaki goy eyyi ko Mariama ɓuuri wadde fondo tengon Mariama ɓuuri wonde awa ka awati eyyi no Mariama eno Aïssa Mariama kadi nangi Mariama ko dow andi Mariama yo Allah dandu ay miɗe hajararana Mariama maɓɓe awa yi noon ka tellement ko ɓe moƴƴi vraiment haray miɗo weltanimama miɗo weltaninde kamɓe kadi moƴƴa haray ɓe yimɓe haray courage inchallah haray miɗo yimɓe famodireɗa
Grand Alpha. Parce que min kala wiide kirkiri Guinée kala mani fino Guinée yaara yeeso kala mani no fiirum halde fotti billahi walla tallahi mi ba makko mi yeeso makko. D'accord. Sambala. Merci beaucoup Grand Alpha mi yetani kema moƴƴa. Ko dum de wattara be fi ba mo de Allah ra ko hunde wattara non ko baba ba. Yo 31 décembre ta yeggitu yombata. Inshallah parce que on wadi. On ti ko wada ko. Vraiment. Kala mi do kirkiri Guinée walla puyo Guinée mo ko walla asdim be di mi fi Allah ko na bijja. D'accord, merci beaucoup Grand Alpha. Kan dal mi moƴƴa ko on woni ambassadeur dam ada ko besoin ko mo ko de ko temi. D'accord. Hara ko invite ben ben defo ko wala mi bekk arabe ka daray mo ko be gaay vraiment be ko na be ko da. D'accord. Parce que tele ko tele men. Merci beaucoup. Hara mi yori plan ndar de mission do kala Guinée ndo. Parce que tangi dem de Roma. D'accord. Anon e wadna programme PR ara ga tan hari mi yalti ganda wi Allah yesalim juru ta ande yanki. D'accord. Yani yesali ka ko no dama ara gare ka. Do noddire jango salla jabi nani? Inda Allah sallallahu alaihi. Merci beaucoup Grand Alpha. Weldi garam de merci ni rafi mata hono. Ah OK, d'accord, yafo. Yafo. Wala buccude. Accu don. Mawlidire. Ara do no borom babbe ngol. Naam. Amen asiku ba. D'accord. So ka ba mi de Safiatou Bobo. D'accord. Ara bi tamu mo wadi ko madje. Merci beaucoup. Merci OK, d'accord. Merci beaucoup. Voilà, en yewti ka deuxième partie déjà en arta ka publier fait yen arte non kadi ka voilà ka sonna jogo no ngano eddi e wuri programme publicité gidi fait inen dum don arte non kadi do gandi le 24 décembre kadi Amadou Badiane le nouveau génération no do déjà kanko ay biyeji makko dinar do don annon kadi biyeji makko dino do voilà bien on ni bon voilà do 4000 francs CFA pour le 24 décembre Mamed Junior Fatako anti-crazy donc t-shirt ji den kayno ni tala fala do t-shirt on kadi haray Amadou Badian wo hino addi t-shirt ji din mi sekki donc ko 2000 francs t-shirt on jarata voilà 3000 francs a jakano c'est cher hein? C'est un peu cher là 3000 francs jarata acha mi yetta goddo ka ligne allo merci beaucoup haray donc haray hino t-shirt ji din ko kanji woni ni noir no wodi blanc no wodi merci beaucoup haray le 24 décembre nouvelle génération anti-crazy Mamed Junior Fatako merci beaucoup haray jamma fono yenda fekken ka publicité arten kadi ka plateau men Jama TV e goddo kadi e goddo go acha may nouvelle génération hewti e piji kasi musidɓe amen ko nu fewndi woko concert mo habbino ɗon concert mo falano ɗon concert la Guinée concert Afrique concert du monde entier ko nu fewndi wo pour la première fois ko Mohamed Fatako Junior woni adde le 24 décembre compte Douata ko stade Iba Mar Diop à partir de 20h ya dembo wo ha Amadou Hakounde leydi e kammu himoy newno anti-crazy o ama yaw muta anti-crazy wo sosoɓe ɓe no nder maninkaɓe no nder gerseɓe ɓe no nder tomaɓe ɓe no nder ya dewde kadi alkazayon artiste ma nandar ma himo jooɗi Sénégal to yanko woni konka ɓe mawɗi stayila bonnude mimi wattata kolo fale ma yoy gite majiwo hesbo rap laamu soringi men sokka juuɗe wo hamba kadi NG 224 Ria wo hamba kadi wo tous les artistes guinéens wonɓe leydi Sénégal le 24 décembre enen nouvelle génération stade Iba Mar Diop waɗa guichet fermé stade Iba Mar Diop min mana wo nattugol ngol rewɓe e sukaɓe e sonnaɓe aden e dey mum aden e séri muɗum aden e killi muɗum woyo landa 5000 francs CFA wo ko ɗo woni prix fiction wo noon ka ɓuuri laɓede ɗon ka ɓuuri newdude ɗon amara zede lumirenamine ma amara ya jonnage ko ɓuuɓi wo ko ɗo woni 10 000 francs CFA wo hey kon heɓa mo let's go FIFA. L'association de la sous-région et FIFA sukaɓe on ɓe Paris woni Bagada Wonson woni Big Soul 224 woni Aribo wonon na Aribo tun dey na Big Soul tun dey wonon kadi e na Bagada Wonson dey sonnajo waɗo imude
Sister Binet kankadi mo tawa e programme on même minen podon amanen ton wadalen la culture guinéenne en de nyande enen Sister Binet podam même minte don de nyande hey kamoni ko ni ko hewdata Sénégal le 31 décembre honto du wata stade Iba Mar Diop et le 1er janvier 2023 wo FIFOP ya dembe l'association de la sous-région de Dakar woni ko no tewletuma le 31 décembre et le 1er janvier 2023 contre Douata stade Iba Mar Diop concert de l'année concert bienvenue concert bye bye wono welay mawela en are pare beben mare beben hikano kombo wala pare jo keldudo mo lagine fo fala bengo ela selu dalen jallo hajja halimatu IFDC au conseil guinéen au Sénégal hibe no day muradunu day musibe amen minimano concert on walay hey wono contre Douata haray miwrike on fo e yettode mo miwrike on ka bengure mo landiga sitana halato ɗen heɓi ɗo hoɓɓe tedduɓe fédération UFDG Sénégal et alliance sous-région no hewti ɗo holliti en teddini en hiɓe satine le 31 décembre ka stade Iba Mar Diop kono noon ko yon wakkilo de addon teni ɗiɗi sen fuɗɗike 31 e 20 heures lanni wo e le 2 bimbi waynodirte donc min torike o yon ar andine yimɓe ɓen ko wowi ko andine yimɓe ɓen ko wawɗen ko nene goto yagal mogodire fijen jale andine yimɓe ɓen parti on kam wonno ɗon hanki hande no ɓuuri wassalam ɗan andi cette fois-ci ko Dakar jeeyi teddugol ngal e sous région on ɗo e 31 décembre meɗen andi hikka on ko minen jeeyi meɗen mbawa moment national e stade Iba Mar Diop Dakar ara ko tooli maɓɓe ara meɗen habbiɓe inchallah voilà a jalimatu hari est ce que on meeɗama waɗede maren comme concert walla soirée ɗo e Sénégal donc ara miɗo tanjini wonayɓe ɓen ka yaasi ɗuuɗa e ɓuuri wonayɓe ɓen tan par ce que nde ñande gar wonɓe ɓen ka yaasi no ɗuuɗi ɓuuri par ce que ɓaar mi yalti ka stade jama on jokkilan ko police on arno police on arno darni cortége on ɓayni joni ko honɗum faalaɗe par ce que ari en mbaari lawol ngol ko andiraɗen ko mi woltano on to woniri donc ko andintingol ɗon tun e haray fewno ɗo hajji Halimatu Dalen abseti marrainage alliance de la sous-région le 31 décembre kamɓe noon ɓe ɓeydi kadi jourji ɗin ɓeyi le 31 et le 1er ko le 2 wonɗen artude wo par ce que ɗon andi son tigi yeehi le 31 bimbi arti a gayni soir wo 5 heures arti a changé kadi ko a yaw le 1er kadi ɗum ko le 2 ɗum ko le 2 8 heures bimbi kadi arta hajji Halimatu Dalen wi no tori section ji ɗin fop comité de base ji ɗin fop kala monɗa hoorema staff maɓɓe fop kala monɗa hoorema no yiɗi parti on harayno noddita le 31 décembre et le 1er janvier e stadion Iba Mar Diop de Dakar c'est pour cela témoignage o min waɗi vidéo monɗa hoorema pour yo jama on andu ko hajji Halimatu tigui woni e makude ɗo ko kamɓe woni yewde ɗo e hanki mais on yiye joni publication ji ɗi inchallah ɗon no jaaɓi no min yaari ko hajji Halimatu noon ha no min arti noon e wonde président Mala Bari Bantignel e fédération on e kanko président kanko kadi chargé ka fédéral on ɗo monsieur Saydou Koubiya e ala jiɓɓe ay noon ko ala jiɓɓe donc mais en yewɗeno ɗum Mamadou Saliou Koubiya simi trompaki donc e woɓɓe o kadi e woɓɓe goo e Farba Seck un jour si Allah jaaɓi no gasa en invité ɗo Farba Seck inchallah oɗon no jaaɓi wola fi au concert on ɗo de 31 décembre et le 1er janvier mi arta e moon ɗon andi konno mi renen noon nouvelle génération no jonni rendez-vous le 24 décembre eyno biyeji maɓɓe ɗi biyeji ɗin no yeeyede 4000 francs CFA prévente jour ji 5000 VIP 10 000 haala faalaɗo o no wawi nodde nouvelle génération 77 375 28 63 77 375 28 63 voilà mono fala kay t-shirt ko mi filli to on ko t-shirt ko temeɗɗe jeego francs CFA mana 3000 francs fala ɗo haray no ɗo
Voilà, le 24 décembre, Stadion Iba Mar Diop avec les nouvelles générations. Merci beaucoup. Voilà, Arteng est chargé de organisation, M. Aliou Bari. Mina salam alaikum d'abord. Malaikum salam digebela. Marche de Dajang. Lange jang ham hewtido. Alhamdulillah, c'est do kadi sa feƴƴi do ko jam wonata. Merci Allah. Sa yalti ma yeyda dum namene warma de. Ala o mara fure on ha concert on feƴƴa ci surro. Mais o do distance no wodi mais surre mais muñiti no en ko in somme tunga. Jama on andi tay. Wallina kamar ko daro yeta ki mai. Raga bambang on fo e goddanata dum. Ara wa weta. Ah OK. Voilà ko ake ragi no way day jang. Jam tunna la do. No marsude. Seda. D'accord, c'est radio go nyande go wila. O wila mari 10 millions francs CFA kono ko pullo futa jeydi. Min mo d'accord. O wi mi do yahude. Kala mo mi inni hino marsude no mojja. Mi jonni mo bu. Ha hande pullo futa marsinali buy ko seda tum. O ya du no marsude be no seda. Donc o ronki mo jonna 10 millions jidi. Donc c'est ça que hande voilà haray bari. Ouais. En tant que chargé de l'organisation Alliance de la sous-région, le 31 décembre et le 1er janvier, concert Bagada Wonson, Big Soul, Billo et Bineti Mali. Ouais. Me wolande programme ko honno walori. Voilà, d'abord ko félicite gollongo no média ji félicite téléspectateurs on, félicite communauté guinéenne au Sénégal, félicite association joni do dim fo, félicite président Jamalal choix mo be cette fois-ci on taybe calculer jettugol Bagada Wonson, Big Soul et Aribo kanyuma binet de talent fendo talent africain ayna talent guinéen tout adangol communauté guinéenne do Sénégal haray la félicité communication communication fo ballal ngal bonde wadde ngal fo fi par rapport au concert haray au concert do ko concert habbanoɗo neeɓi ko concert programme o neeɓi ko concert mo guinéen fof kadi falano yewgol raga ballal raga bambang e binet no waɗa concert le podium goto haɗi population on habbi ɗum donc initiative président Jamalal on woni hande hewti ko ɗum wasi waɗɗen o programme ɗo haɗa gatta e détail insineɓi seeɗa. Merci beaucoup arayɗe arde sonnajo molanaɗo wiyeteɗo kankadi Raguiyatou Ba kankadi mo tawa e sonna be anda horma ko ben duwa wadde teeru comme olof be wirata non jabbagol hobbe ben surtout ma mare men mo anda horma no teddi e pare men teddube ben ragi ankadi ko hondum marda ko yewta communauté guinéen on surtout ma yimbe andube ma ben kadi travers no woni dano mi yurke mo be inde mo yettore mum ni nyandara la invité ton fo ko inna pullo fuuta inna soso maninka weldi beabe rakadi ko hore respect parce que si goddo kadi ari hara ko bonnangol ma non kadi hara indika si on tigi arale men tori wonbe arde ben fo be arda e jam men ngoti da e jam dum mi tori jama julbe be d'accord ragi SCRI amedi haldandi alliance de la sous-région haldandi sur tire mabbe on non ko première fois ngoni argol e mum kono hida wo yawde concert je sadi ka la wo yawde concert jidi d'accord da wo yawde concert jidi parce que alliance de la sous-région organisé Sadio Mar mais engal tawda ma taweda e surtiron parce que ayi ton ko henamma e côté dum ka kon dum wiida do mi ko wela talam donc parce que ko mi guinéen jo nam fala ka tawtugol guinéen bebe d'accord ko wadi ha wadi da fala tawde guinéen be accalan no posana do modja parce que an gonga ma don no modji fala tawde guinéen be wo tawa men ka alliance de la sous-région allo allo on jarama boy do no mi seki ko président ngonni ko kanko tigi président Malabari Bantingel on fo yaari don e jang dum na la ton kori idon selli modja ko yettude Allah kon naga télé minodi ido ka télé direct not non ni fewndo ok nam mi do salmina communauté guinéen on d'accord heedi do télé on fewndo do d'accord bido salmina on monsieur Aliou Bari secrétaire à l'organisation d'accord bido salmina don o suddido mo jododi don en salmini kadi autorité be meden guinéen be on be Sénégal do ben fo d'accord e différence section ji won di Sénégal do din fo e inde IRDG d'accord aray ben addite dungal ka télé do hollutugol Afrique on fo kala won do
fi o événement janomo tawata Afrique fof no habbino 31 décembre ɗo ɗum ɗon noon ɓay Allah waɗi ɗen andi ko fewndi kamen kon nam darɗen tawɗen fewndo ɗo ma waɗen suwa wiyeteɗo Bagada Wonson on wona leader argol ɗo ngol nam haray noon miɗen tori jama min on fuu wona debbo wona gorko wona payku na mawɗo fof yo tawe ngal teddungal wongal wadde ka stade Iba Mar Diop 31 décembre et le premier d'accord fof no mari werde mum nden no mari teddungal mungal haray wona jiwɓe ɓen na différence séréji ɗum na sukaɓe ɓen nam eɗen andi ngo feeto ɗo ko feeto jeunesse ni d'accord si tawi woni Allah waɗi minuit o yoni ara miɗo ɓuuri e tan hinade kala wonɗo Sénégal ɗo humpete ko woni ka stade Iba Mar Diop nam en ala giɗo en ala gaño en ala musiɗɗo en ala goɗɗo goo fof ko yiɗɓe meɗen nden ñande d'accord kala ma wawɗo heɓde feere eɗen torimo yaw o tawo e ngal teddungal surtout hikka e waɗi suwa meɗen Hajji Halimatu Dalen nam ɓengu Elhadji Sellu Dalen Diallo d'accord koko hunde ɗaɓɓanode nde yimɓe ɓuy miiji si heɓayi hay Belgique no habbiɓe fi 31 décembre kono ɓe inni sago maɓɓe ko enen waddata feeto ngon Sénégal ɗo d'accord awa ittude Kiidugu ha naɓi Kure Male ha hewti e leydi Sénégal ndin Mali Gambie Guinée Bissau e yimɓe men toliɓe Sénégal ɗo ɓen nam sago meɗen foppo hewtoy ka stade d'accord eɗon anndin fois ɓe noddano ka stade ɗo ɓe invita ɗo ɗe ko wonno ka yaasi kon ɓurno ko wonno ka nder kon ko ɗum ɓe sifi joni nanɗen eɗon anndi onon ka wonɗon ɗo ni mi heɓi hannde kuuɗe téléphone ɗiɗi tati e nder ñawiyal ngal iwoɓe Guinée ara tawtugoɓe wallitoɓe fii ko ɓe invita ɗo ko laapoy ara noon joɗɗo wota duwaka joɗade Sénégal ɗo ɗo ulna ɗo ataya gatande makkol mo anndi Hajji Halimatu aray ka stade Iba Mar Diop d'accord aray ko toni jama on fop fop no werna onon sukaɓe e ɓe jiwɓe wonɓe ɗon kadi ɓe weltanama d'accord Mousse Bari o ala joɗade bimbi e kikiɗe jemma e ñalawma mo duɓude fi o événement ɗo ara ɗen tori sukaɓen fof surtout en vice président o ya iwtiri ɓawo makko d'accord woni nene goto baba goto kala yaɗo ka stade ɗen tori Allah hokku en kurtuɗa en heɓa teddu mi tawi si onon ɗo jooɗike ka tolet ɗo nam eɗe yewtude fi IFDG eɗe yewtude fi Hajji Halimatu eɗe yewtude fi alliance ressortissant de la sous-région mi wawata walade ɗo mi ɗano mi hira ara mi wawali on noddude d'accord kono si Allah olan no jaɓi en saheji aroji ko on ɗum waɗi jama on no habbila moƴƴa ka télé wino noddudela nga innaɓe sikkuno komi waɗata ouverture on kono miɗo andi ɓe mi immino ɓen kadi ko gaynoɓe haaju nam ara mi weltanike Allah mi weltani ko en torodiri Allah dandu en défaite merci beaucoup ara merci on jarama miɗo heeɗi on merci beaucoup président Mala Bari Bantingel chargé de l'organisation anani président ko yewti en ɗo kon e fi c'est IFDG et puis fi organisation kadi fi concert le 31 décembre et le 1er janvier kon ɗum marɗa ka yewta ɗon voilà d'abord ko adi bela weltana golma konko mi woli ko weltanono média ji ɗin sa e hannde min bakko mais wola fiyo jama o ndawal ko par ce que média no woodi sina ɗum hari ko letteji watte déplacé yaha yiɗamo kala e mum haray félicitation e média ji ɗin haray félicitation kadi président intervention mabɓe o labama haray mi rappela koɓe woli ɗo kon c'est tellement important hande si tawi en noddi wano makko ba wano Hajji Halimatu ɓe ngu élage président Sellu Dalen ko fi no moɓodiren jama on wona nokku gotum andinen jama on no wani nokku gotum fija jala hara piiji ɗi fof nen nokku gotum sina ɗum wano ɓen ɗon ɓe ala temps wawde nugol mi wata hettagol ñande 31 décembre mbiyagol ka stade déjà antigui anani haali ɓe faala eɓe nodda Belgique kono tawdegol e communauté guinéen ɗo Sénégal haɗay no weeli ɓe tawtugol en noddita jama on woni nokku gotum e welo welo fendane on haɗay ko honɗum kadi e ɗum ɗon si innama noon ko ɓeygu Elhadji Sellu Dalen haɗay ɗiya parti ji fof kadi no andi hino tawa nder ton hino wawi ɗowtugol Elhadji Sellu Dalen hande ɗo président ko gonga mabɓe ko yesso men Conakry noddi ko yesso men Ziguinchor noddi men e Thiès noddi
e waɗay haray ko toragol jama on mo kala si nani o communiqué sonnajo fitir premier feƴƴinana kawtal mum ngal feƴƴinana goreɓe mum ɓen feƴƴinana copine ɓe mum ɓen feƴƴinana yiɓe mum ɓen haray ara tawde accompagna ɓe e fof men ɗe yeeli yahugol laggine tawde Allah waɗi Allah dani en futur première dame ha Sénégal tawnini en ɗo e Sénégal haray accompagné gol ngo ko yaadugol e needi yaade e fija jala e ɗo nden ñande anani ko ɓe wol ɗon kon e pétard ji ɗin kala so ɗo biye e wallango pétard 0 euro kenen woni sunudugol tawtugol fendane o aca goɗɗo ka ligne tawtugol fendane on ɗo e préparanano clip bineti mi arta e mum passer ɗo gandi ko sati kon laati salamu aleykum allo on jarama ino e jang on townta voix mo seeɗa eyo mbeɗa heeɗi on ɗon noddame on ɗon make honno mbeɗa nodda ɗo Yoff Yoff ɗon make honno Yoff ton ne faala yewtude ɗo ka télé ɗo hombo e maɓɓe faano yewtude ɓay ɗon andi le 31 décembre on nani programme o hino Aliou Ba bisimilla aleykum salam ceerno on jarama jantu nala toon ɓe gonɗen fof no jang yettude Allah honole to yettude Allah e barkiji mawɓe men ɓen e barkiji wala yewtude ɗon e monsieur Bari o manno renti ɗo ka télé awa hino ɗo fen ɗo kani wonde yewtude awa ara hangaɓe ɓe ƴewɓe ɗum fof ɓe salmina ɗum kanko kadi yewritike voilà kanko yewritike on enen kadi Allah fawni en e 31 décembre allahumma amin kammo tawa kadi ala yahude so ƴettita ɗum allahumma amin allahumma amin mbaɗen ɗo ko goreji amen ko inenen ko onno ko Samba Dadi Bari telembe gotoray nayyi awa gani joni noon hadi kono probléme on min ɗa añano en gafuno ɓe suuɗuɗamo mbiɗa salmina ɗum bre makko poto ñampiya waw konko wiɗa ko gonga mi weltike vraiment appel ma mi weltike appel ma on yeyrolon ɓenguли ma din ɗiɗi premiére ɗo ɗaldi koye fof duwanno voilà ko min duwanno voilà jattuɗa la mais c'est pas grave ɓay koye goreɓe pat voilà yettaɓe fof mi weltike kadi appel ma Mariama no e jang lantiroɓe joɗiɓe aɗa fof nana ñamo awa fof maɓɓe ɓe nani inchallah eyi dole koye ɗon mino faala ko konno hen ɗo topp on nodday ka numéro Badiane Amadou Badiane 77 rempoye Yoff way d'accord mi hewtiɗe balɗe inchallah jaaɓi nani jara joni are konno min ɗoɗo ɗo kuuɗo 77 ƴet numéro joni silani joni mi jonti numéro ma joni mi jonti ƴettu numéro Amadou Badiane on direct awa ƴettugo numéro on fen ɗo Amadou Badiane en ɗo mbiɗo jogui numéro makko voilà nodduma ok wari ponto ñampi arela salmina yalla tawni ka stade Iba Mar Diop ñande le 31 décembre e ngal ɗo noon aɗa habbima o ɓengule ma ɗin ɗiɗino inchallah ara ko gottoɗaɗi merci inchallah merci beaucoup voilà bela alhamdulillah ɗa andi piiji ɗin koni se jama on so wondi no moƴƴiri si ɓe yima ɓe témoigne oɗo sawno nano moƴƴiri me wonduno onoto sawno ɗo hande o nawɗo ko gorejo am gonga makko ko melenga makko Amadou Badiane en porto ñampiya en ko melen fof Saïdi Mbulla on kannete Maya Kolon ɗo e nder Almadi on haray mi weltanike ɓe ɗum ɗon donc haray mi arta e programme wonede on si tawi hande en fof men en mijitiki ha en tawi en ƴettu premiére dame o waɗenmo ma waɗen ɓe maren ɗo haray association ji ɗin séréji ɗin e watta kontugol ɗo séré acca waɗa séré ɓe fop maɓɓe ɓe doit accompagne gol par ce que ko debbo premiére dame o wona noddede ɗo haray ɓe doit accompagne gol mo
association il faut promoteur kadi kon Sénégal lo ko fo nouvelle génération Phonique Prod et bedo kon femme d'origine guinéenne donc ben fo no invita lo donc haray animateur on kadi radio ji télé ji Jama TV déjà holli preuve Top TV et Folie TV et dal fo no invita d'accord dal fo no invita do den andi ko hono jodora vraiment hande ko lancement ngonni do ha le 31 décembre koni kadi invita Jama on kala falade kadi adir gol alliance joube worbe haray la porte grandement ouverte. Acha 78 116 82 38 allo on jarama jarama de DJ no marsude day jang no weldo ni soli alhamdulillah no munyalan do ni jang ala ko moni pedi bari wa ko no way day jang wa sabana alhamdulillah ayok no jang nyande anniversaire lo mi hotino e jam onon le mbaw teeduno to ho e jam alhamdulillah pedi bari sina mi weltani ma nyanden ko adduda ko mi watti tay no foti ko mi turni wobe na kombo nyamma mi woli fo non kono jamfi men do parce que malik en funebe waddi complet goto grali nyanda no dan don ko dum wadi andi men bela men na se dande do ngatoni pedi bari wimi le 31 décembre ko mi wadu ma invité spécial sila fa la dum moddo jawa ka pojo mi holla ma combo en triangle si wawdo wala ni wawdo na albarkatu mo yobirte no grali baldi may sandi her nak no sandi wala khair no sandi wala fi jay woni no ala problème no la fi jude ay no bela no defandude ma mais gasi ko gotum yalla wallu barki e golle len passé mais yi welo ngo waddande nyande ko merci vraiment haray kadi ko ngoto inchallah non kadi ya pas de souci no ala problème fo ko ngoto yalla pour jone yeso do mais andas me kata ma do joddindi yone ala pour awti min la jone jodi yeso do la bal me ko wala mo première femme non tuma yeso ko mo jodi ta ko ando kono no ngawti mi woltu ngoltuda mi yeto manono wodre ko pay ku dete ni go dogo to mawlata ko awa faamu don wi ka pay ku dete no wodi ka hulata voilà mais voilà sinna ma da on dandere ko champion ok ala problème may la euro association ko ay goto mi acciale d'accord ko teddungal mon conseil on ko en fo hawtimo no ala problème dum non kay ko enen inshallah on jebi alla newni taw lew allahumma amin ok grali merci la euro ma do la euro partenaire de fo ay goto mi acciale merci petit bar mi weltike vraiment la euro be mi woni gollide de ben ka centre commercial fo mi acciali am an cerno e patron wal gra wuri création merci ok no fo kan la goto mi acciali ko goto nani men hewti men visite atelier inshallah jabi ala problème inshallah jabi merci beaucoup ali oui fa la euro ma mo eno ko goto ok ala problème merci beaucoup petit bari ok acha avant en artay ka clip binet parce que on andi mi da yim ko wala yidam belambe ka keski ko non mi da goddu wala yidam belambe ok d'accord anda woni mo c'est ça ko hari ko mi fara ya non ko ben kawtal de yimi men adabe na senda mbudi mais foko be nyama kala joni be me nyama mbudi nyama kala acha indare sisa binet no andi fendo tiktok on mo wadi ne mo wo e mo yimi morso wigol mi onno de si ayi mai Kono ka andi sita min daga sita min no attends ma ka mi yegitu songo ayegutu songo no sibe yi mai siman wada hidambe lambe signé bineti mali ino andi non minen le 31 décembre ko kambe woni équipe on bagada won son bexol billo le 31 décembre rencontre Watako et Stadion Iba Mar Diop de Dakar à partir de 20h, destination 5h du matin. Nous avons rappelé invitable. On a dit Akim TikTok, nous avons pas qu'on a 90 km. C'est qu'on a donc haray si tant que cette population il faut qu'il gagne à Totongal. Donc on a été
dungal le mom ara ende nyande akino to alkazano to jette goddo kalliñ allo assalamu alaikum allo Jaram. Ino e jang Jantung. kombe Orang tak hal masa dia kape. Halimatu wala no Bino dai on ha mi ronga sa fe yenta ko duwa. do fe ya wuri ndara ma ndara numéro Halimatu ha après si fu no dude ko pa yeddi be fo jetta Halimatu Wo da wonji wata ko dan so mo sa seda. ala mala mo di ma deuxième fois Halimatu buga ni obo ragi Mosa isa ko dume fala mi jala na be ambe welto na problem no min do be Halimatu lan ko do dan jiwo yo jalo mengi ya betaka Halimatu okay ala problem Halimatu Anjo me do faate modi ma jombu deuxième fois min fa malima go Halimatu no mimi do hedi famille asiga ma me fala nata ko siga ma me fala Halimatu bele ngiri ya beido Halimatu awake to beido beido go ara beido goddo kadi ara beido don siga ma no wala men Halimatu ka galle Halimatu kupulon ha mo yaw le 31 décembre stade mi jonna ma jullere mo ere jodda ala joda gola de kanko mun ko bala raga bamba jodda mo ya e pe herda raga bamba walla ina mi yida ko meddi e bayida melambe mi yida ta dum ka mi hidata dum o kaza jaje boy Halimatu do te nomba de gara ko raga bollal woni ma de be la bata jullere ne nyande raga bamba ma raga bollal den no big sul wo ma do créer raga cepo ok merci ara Halimatu déjà parti salam alaikum allo on jarama allo oui oui ko pap du pap de yo pap nga solo bul fi dugat di nga ko pap way do fi dugat nga pap li fi nek non d'accord merci beaucoup aray toujours bodo bari no andi émission men on déjà lanni halabi poy mais quand même do ko tardo ne ko réparer dum do aray merta e ragi d'abord ragi almen mo fala nat de communauté guinéenne non c'est important ragi wiida welima ko arɗa kaaliyan de la sous-région par ce que tawa la faala an kadi tawede e communauté guinéen on an kadi jamma on ɓurtama ande e puis e culture guinéen on a yikkile bineti ɗo daari jiwum par exemple jiwo yimayɗo kon ɗum yiiɗa e ɗum ɗum an kadi hay mi weltori parce que so on tigi yimi ko yetti ko tawi kon comme ça sa yimi ara ko pulal non kadi ko buy parce que woɗɗo fulɓe go no woodi harabe hima harabe nana pulal me harabe hima ta e pulal harabe hima ta pulal way voilà ko dum wadi me kanko hima e pulal menen harabe fam tan wona soso wala maninka wala français men fama e pulal parce que ko e pulal o hima donc en vraiment ko bineti ko fam ko a fanjo mako quoi voilà comme ça merci beaucoup parce que mi yinane himo ko der ko yimata kon e hida enquête jemit da dum ko morso mo budda yidde morso ji binet ni ko odo mi yida voilà yidam belambe acca jette goddo kalin ci tayon to kalin acca 78 116 82 38 assalamu alaikum allo ka technicien ngala to allo on jarama do e jang ala to alhamdulillah kombe karimata diallo karimata da noddami on to karimata la note de Rue 29 centenaire karimata miɗo heɗima an kadi 31 décembre kono ɗum wiiɗa raga bollal binetti mali e raga bamban kono ɗum wiiɗa nde ñande jongama oɗo liɓila karimata awa accami yiyama nani
ko mi woni identifié rewɓe mi ndaara so tawi labaɗo o mbeɗa feere kanɗo mbeɗa feere no gasi ragi joni naga ragi andi kon karimata ko komi andi kon joni no karimata déjà bon ɗa rawni seeɗa he ko labaɗo no ko miss jo yo ɓeydu voix on seeɗa o ɓattu téléphone mino jeltima mi rewɓe haysi ɓe sownike mi nanay min ko si worɓe townal ɗo voix ɓanen kadi komin client mais wala nande ok karimata kon nous prépare ɗon nde ñande le 31 décembre nde ñande min faala tawa to goto tawa tultu sakkole taranayo goɗɗo filitane par ce que nde ñande min andi ko watta ton kon ko fof habba noosi par ce que nde ñande ko yo welu ma wela ma wela d' accord karimata ɓeyta voix ma on seeɗa o ngala nande moƴƴa no ko ndaara ɓewni ala nande min la jeddima mi hay sownuɗa si debbo sownike mi nanayi ok koko oya o nodduɗo ɗo joni mi anda ko salimata koko wi kon koyo raggi jala men par ce que taw min andi ko stage koyo jallu men yana yo jooɗo tun no famali ko adi mi jalala weela par ce que mi jippi tun golle ɓe addirilal nga na ɗum ɗandi mi yaltinayi ñiiƴade kono min sodanmo pizza no habbima da o jalan pizza le nden sa ndiyamo sonnalimo hay fusuɓe sonnala ɓe mbitila ɗo saku vide no jooɗo sac vide wata woldude ko joni jippi golle mais ragui en haaldi ɗo ɓe anginni wiɗa e soodu joni haalanna émission o si ñama ka on ko ɗum waɗuɗen kana ɗum waɗuɗen ko ɗum waɗi min soodino pizza inoɗa pizza le nde jomi c'est bon honto pizza woni inoɗa pizza le nde ok merci beaucoup karimata déjà o yeehi kankadi bon an kadi noon an kadi mi holike magoy par ce que ɓe wima yew ñama wiɗa émission lanna ka ha woli kana woli on ɗon waccugo mi ñama ko amin han mi hara taw se dollanga goɗɗo kali 78 116 82 38 allo allo on jarama ala ton hiɗon e jang yettude Allah mo falno participe de émission o bisimilla ko ɗum tum men falani ko sabu mo wonini men ɗo ko on ɗo wonɗo men nodde ɗo make on no ɗum ɗon ɗo min ñawloto ɗum ɗo seeɗa min ñawloto ɗum ɗo min ndenene komi neddata ɗum mais min acci ñawlde ko yette jallo o ñawle ko yette soɓe bisimilla e joganɗala bouton ko moƴƴa nani vraiment émission o vraiment émission o la suivi mo ɗo kono mo foti ha maayi merci beaucoup et puis mo wonde importance kadi sifa comme invitation jiɗin hara guinéen fo no tawa e gonga ɓe programme on no foti quoi d' accord fami ka c'est la première fois mi participe e wona noddugol so waɗi émission ji d' accord mais vraiment c'est intéressant quoi merci beaucoup c'est intéressant mi suivi mo ɗo seeɗa moƴƴa noon mais vraiment mbiɗo weltani on merci beaucoup weltani on fota d' accord d' accord kono noon ɓay sonnaɓe okkitirteɓe ɓe yeehi min gacciri ni taw haalata o waye oɗo kadi kodi joom mbaka non min tenno aronnane gonɗon ɓe bon quoi on ɗon vraiment garan an ko ɗo yiɗa mi yiyaɓeɗo joni reeni on goyono fo e pigo gonga mo ngoy min no mbimi joni ɗo juɓɓe noddi kono minaɓe neɓe faala gorko nde ɗo mi garan tenno aronnane moom mi anda yejjita e kolle vraiment nam andi merci andi ɗo garan joni noon habola har andi fi concert o ay ka mi andi fof mi nani joni noon on mo tennoa ɗo ko kanko ni ko dammuga kanko bambata sukaɓe haaɓe nato kaɓe jooɗo nder ɗon ɗo gara no hewti so Allah jaaɓi joni na noon ya sakkito tawa buy bambanoma no ene garan yafoɗa joni est ce que an so bambima no arrangement est ce que akketo an bambamo non min so bambila moƴƴata mi anda si mi tena nabugol mo no nani koye makko ko pulawo wolama o kanko so bambimo o anda so tene nabugol mo kono so wolo bambimo kañum naɓaymo non ko ɗum woni ala dane mi faala sa faala bono fisade bamba non mila tawtuma grand silangameni mande mi yettani ndemande ɗo sa bambo mo hakkude ronka nabude kanko noon so bambima naɓete few grand min ɗo oɗo salla jaɓi so bambay ko min bambatamo mi andi ni on abela fo abela o raga bambangue reñande 31 décembre par ce que la andi kay womi noddi leyɗen acca ɗen goɗɗo kaliñ 78 116 82 38 allo Odia nam lardi kadi joni arti kadi lardi kadi ɗo ka raga bamba wonde alpha wawi messe alpha mi andi ɗum woy haɗa garan hono mi liggude la min garan ɗo baɗi ɓende
Naam. Hay buru ngale so ni dino jam. Way la nga jang ankadi da jang. Jatu alhamdulillah ngale so ni anniversaire di jobe la ni do jam ara mo bara mo tan. No ko ngoto da andi mi ngi bela ko men fune si o wadi yalla ko bon da yaram la fa bana adama so se di ka moji wani mako moji andi na jamao ko moji dum non ko no woni wona kadi to merci beaucoup ara wuri kadi on non ko wala ko mo fukki de dem to non no ha do ko do wuri ina dinyala Nam. On a mis dole koy le 24 décembre. Ah dole koy. Way koy do le 24 décembre 3000 addo do yo mi adana jeloy. Marra no ko dale ni ko do ñaar ka ko tula. Da ren tele ngoy. Unity. Ni war de marra no ni. Ino do. Voilà. Nuaro. Jaajëf wa. Jonno madango wada dane on. Ina marna ko ngami. Minu mat awara nay koy dane on madango. E mala didi. Voilà. Jaajëf waay. Mimi andi. Ah. Marna didi. OK, d'accord. Nuaro ito Allah ko. Nuaro. Dane. Alani go ko dara yetta ko dane mo wala ni mago ni se subani ke mo tan d'accord jang inshallah ala problème mina bora di kasuda no dala dumina banedi inshallah yalla do won bari ma ana ko do ko do jore yette bajo ko ngoto nani vraiment merci Walati dum kanko so jalli sukabe bi fadde ko duwasi men taw wana dum de kambe andi ando mi yamali dum mi woni kay fo anda dum ko dum adi mi jala mi jibbi walla be andi lando mi yamali mo sodna pizza ni jodi ka sera do o kanko ni hay mi so lan na so nyama joni e bela yo se do pizza de problème jidi binto kan pizza no do an gonga mago binto ta jawja Gara so na mo joni yalti lo joni debbo no yalti spaghetti ji me wala mo do mi nyamta spaghetti a yetti pizza bandira mi nyamta pizza o nyamata spaghetti no wala wi de spaghetti ko di tuma tippi o be alta do imbe be nganda woko guldo woko simen tippi ko to la ko nyamata no mo nyamta mbure sokala minna mi yetta jalloje de ko bami ko yetta bajo den ko mala ma ko hamburger wala voilà no hamburger no wodi hamburger jigen no wodi wala shawarma hamburger kan no wodi merci merci beaucoup welti jamo altanama alhamdulillah vraiment welti ko bu welti ko woli tangol on kaw tangal concert jodi di nani inshallah haray wuro ko fay haray be jamu mi adme nan ga anniversaire DJ Belao ak ni la mi yaddi ko do d'accord Ali Diallo d'accord Alimu merci haray appel jang ko bab d'accord OK famille jang ko para mi rada mi ana fadi mi mo ko duri ko bakka ha joto be aja mari bi ko haray ni inshallah haray ko ndi ko inshallah d'accord elan hajma ko hajami inshallah wallahi on kan sewdi ka nam be ko sawi ko danan no ankadi minni man dido accu gay bari mo ko inshallah jabi OK merci beaucoup voilà e to wayto taw mi o kana karama ko Mamadou Winda Diabo kambe kadi be ndar émission ka page Facebook fe on do wakam do parce que wakam do no wayo sey télé on no wodi ko na gollede seeda ara salmini karama ko Mamadou Winda Diabo kambe kadi be ha joni kabe wonno don adresse mabbe on ko boutique Diallo kala fala do arde karam ko Mamadou jetta numéro téléphone mabbe on 77 wala 828 16 86 karamo ko Mamadou 77 828 16 86 kala fala do arde kam mabbe wakam adresse on ko boutique Diallo donc ara mari don wawa yidde karam ko Mamadou fajana be haajuji mabbe dim ber ko Allah nenani be kon wawdo wayn torde on dido kala
wawe wayde de émission on voilà aray merci beaucoup merci invitation on aray me weltani ko piji no fejiri non et puis weltani ka téléspectateur hebnobe tan noddugol ma darugol hara wawal noddugol aray ko andi golbe ko dum do adduno en do hande ko ouverture on ko ni non kadi ha nyande 31 décembre inchallah on ni jabi aray on tigi weltano do be weltano be ngong e pakko ko ka suudu mi weltano karamo ko Mamadou Winda Diabo e mi weltano kadi président Jamalal mi weltano kadi au conseil de Guinée au Sénégal mi weltano kadi digue ben fo nane mi citi teleji di même cital digue ben e no digue Cerno Bari digue Adra digue Diawo digue Diallo be fu di be fokala diguejo do mi arala weltanobe haray rendez-vous le 31 décembre rendez-vous sur les médias fi programme do ha nyande arrivé artiste ben ha nyande concert on arrivé artiste il faut wonna jama organisation voilà il faut wonna jama arrivé artiste ko lere hombo e ko si Allah woni jabi ko le 21 et 20h ka aéroport AIBD haray ko teddungal jama on mais haray rassemblement on kaka siège men ridis angle 19 haray jama ko do mottondirta wadi en carnaval no wowirde gerdugol non yahanembe aldembe ka logement ji mabbe haray non kadi ko anen tingol on tikeji di no wodi for nodday ka 78 457 83 72 madum bela jonne numéro ma on en kadi bawa noddugol fimu parce que en tant que animateur en tant que membre de l'alliance et numéro voilà min bolbe di numéro sonna ben doit jonne de fiidi bieji parce que voilà yede bie vite parce menen spera de men grand kawoni yeyde sikanu madame kawoni yeyde tay ko dum buri aca kala fala do bieji din kon bari woni no wada 78 wada 457 wada 83 72 457 83 72 78 kono watta si wada numéro heddi don arta ka numéro président Malabari Bantingel 77 649 90 96 ko don numéro ji din kala fala do bion à 4000 francs CFA pour le 31 décembre et le 1er janvier bion wadi disponible Jama TV et Top TV et Folly TV donc point de vente ji no dudi immo da don sida fala ka no dugo DJ bela no demo 76 481 96 82 76 481 96 82 numéro sonna ben kadi men ara e mum aparte lendi arodo men jonnon kambe kadi ko honto point de vente mabbe wodi no kono fala do arde sari Jama TV ay bay sa yay Top TV ay bay sa yay Folly TV ay bay sa yay ri 19 angle 10 Medina ay bay sari wakam ka marché wakam anod la ngay bay sa yay ngor kadi ka Aliou Bari ay bay terminus 35 hara bieji me disponible pietto piji buy no arde haray ragi ankadi kondu madda ko wayntira don ha nyande wonde go kadi artan ka émission men walla yay e télé goddo go kadi no mi ara mi weltani ke onon be men tay do be e robe ton be ngi hore jammo yere ray ko men aru nyande me wada welo e ko foti mi invite jama on fo voilà ko do mi mari mi yeto e jama on merci beaucoup ragi haray no invite tout le monde min kay konno wirno non on jarama mi weltani ke on e kala darno do émission on kala no yidi gano yidira yalla e ya arabe to yallu e yafuye haray mi andintina on dum programme ji le 31 décembre et le 24 décembre min non le 24 décembre samedi le 24 décembre haray do station Iba Mar Diop onon e anti crazy e Mamer Junior Fatako e Alkazayon commandres Hezborap et LG 224 et rapper be wobbe go nouvelle génération pour la première fois son concert et stadion Iba Mar Diop le 24 décembre le 31 décembre haray ko onon et alliance de la sous-région le meilleur promoteur guinéen au Sénégal président on make Jamala Bari Bantingel haray ko onon wonni e fi fop siltirano ne fi fop dum ko bagada won songen wondo de Aribo e Billo no Bixul pardon ko kambe woni arande journée wonde e Bineti Mali haray on yino fewndo alhamdulillah rabbil alamin TikTok Facebook Instagram kala ka yawda ko fi au concert le 31 décembre et le 1er janvier merci Jama TV salmine PDG salmine Amadou Badian merci Aïssa Mariam ko ben arno Aliou Bari ko ben arno hande ka plateau men andintingo Jama on ko be andi kon merci beaucoup on se dit ciao bye et lundi salla jabi 14h 15h lundi 14h 15h 22h 23h yontre hande kadi ara ko nouveau invité mardi acha on se dit ciao bye merci beaucoup